pese fo le lautongia ia o le po i le vaenga le amata mai pe ama le kuata e te ai leono ia mai po le afo le fitu i le po le na ina ua mai ona pese ia au fai pese ia le au fai pese le kalisia fa tonga Kerisiano Samoa mai le fioanga o fato ia on so mai ai lea ia Malaysia au fai pese le kalisia fa tonga Kerisiano Samoa mai le fioanga o a poli Maota ia ai fai u ia le foi po ia i le pespesenga foi i le au fai pese le kalesia katoliko ia mai le fioanga o Falease la ia o la tona ne ua au fai pese na utofia i le po lea se toi foi mai so fesili lo fionga to le afoa i le vaenga lea ia mai lo le vaenga le na pe ama le tau le valu ia i le po le na ia ona anga i mai lo le o tātou tangata whaafiafia tai to tasi foi lele ia o lea le apespeseina ia le po lea pe ama le po le tau le afo le valu se teimi whapena i le iwa ia ona iai lo lea o le whaalau i loa ia ale company lea ale aliki ia leo le ala whaailo ai o le main sponsor fo na o le tātou whaamoemoe ia leo la nga i mai a aliki ia e whaalau i loa mo le ulua i TAIMI ia lana apa inu fo i lea leo i nei o taxis mantua fo i peono e whele i le taxi lea la whaalau i loa ai le latou ale latou apa inu le na o le taxi ia o le tātou main sponsor la le na lo sponsor ina ia le tali malo ai ia tātou malo whaaloa lungia lea o le a avatu e whapena o na watu ia whaisina latou tau mawhtanga fo i matulanga whapena lea o lo saunia umai aliki ia i le latou fo i paangane ma le official tourism po tangata ta whao MAIMOA mai fafo ia ona mai alo leo le vaenga na ia me mailo i le vaenga leo la fai ai le tātou kona seti ia ona faa wawai lava leo le po o le fufanga o lo ia i pe tusala o le kuata i le sefuru ma le lua ia o le fai ai lo le saunoanga whamanuia le fionga i le lipa le mia o le tātou o tunu le sunga ia tu le epasa i lele malia le ngoi ia e whaamanuiai i le tātou wa tunuu ia i le tātou au sia mai ai o le nei tausanga o tātou la sia le tausanga fau lua afe lua se furu a mai alo le saunoanga a le afionga le lipa le mia ona whailo leo le tātou countdown fo i lele saulava mai le lua se furu iwa, se furu valu, se furu fitu, se furu ono, se furu lima se tau mai lava i le lima wha toru lua tasi ia ona a mata lo leo mea whaapapa o tātou mea whaapapa la o leo le a whaia mai lea i lunga o le maungo vaia i le isi tu o le whale tataro le i ngai i maungo vaia o leo le a mata mai e nā tātou mea whaapapa o lono winga o le a e loa mai po o le au vaa ia po o sale i moa po o afioanga na ia po le halu fo ia ngai o i le tu sa ia o le ato mai mo sila mai ai pe fa pe le mo so ava no te fio mai ai matala mai au ia o mai le fanau e mai mo matamaina ia le kona seti le na po a mai a lo le na pe lu se fulu minute ona se le o le se lo le o isi me fa papa le o le a faia i le i talane o le filtani malo o le taume sina nga tele titiane la va mota ia o le na fai e foi le masal po le lus full foi ala to minute ia ona mai ai le o le po e pe ona fai atu o le o tatou o ese mai pe ona mau mai tatou telefo i le FIAFI nei le ua ave ese le malo ia le tatou sa lea sa ia i mo le ono vai aso o lono winga le ua tatala ia me uma o so winga ua tatala oe o lau whalitua ia ma le whanau ia ma le ainga atoa ia tau te AFIAFI o mai luma Maota o le malo ia e whapenao na whanongolongo ma whapena foi o na MAIMOA ia nisi foi o tāleni le tātou o tunu e ala i le tātou kona seti ia ai whai uai i mea whapapa o lea po
O le filifilinga lau fionga to le afoa o tātou au whaipese nei lea ua le au whaipese fo i lea le whakasā e ka le sia whaaputonga ke siano mai whātu ia e ka le sia whaaputonga ke siano ia mai apolima uta ia ele ngā teile nā o le au whaipese lea le ka le sia katoliko mai whale ase e la e mawhaia ona e sau noa i vaenga lea o lea o peu te mau atu fo i lea o lea whatoa mai au na launch ia lātou videos ma CDs fo i le mō lātou I whaftai lava mō le whafsili lau whionga tanoa o te taritonu fo i mō le sili o whio lea tunu o tūlanga ia pēr na tāf so tai e fo i o tūlanga o le tamu whai lea e mawhai anu fosia lea tunu wātoa e tu sai fo i ma le tūlanga na panga tia i tātou i le misela. A me se fo i se tūlanga ia mawhai ai o na ao ngāne nei konseti o na tō tele o na mamalu o le tunu. Ia o tō tele lava tātou sa ma sani nā pei o loto whina le se furu ma le lua. Ia e whapena nā ngā ia tu ai le mamalu o le tunu. Ia wa halu fo i no ne vai vai teimi. Ua ese fo i ne vai teimi. Ua tau le oni tangata le lotu. I le lotu le vai luanga. Peila lea wa i le nganga maua lunga lava. Esen mana i POLOKALAME pe on whatatia mai tulisi. Ia malau whionga tanoa. Le ara wa afia mai mātou mai i sini Australia. Tūlanga la pēna fesili tūlanga lea i a whai pese whiriwhiria. O a whai pese lava ia i lalo POLOKALAME Jenny Foundation. E le talitonunga. O a whai pese lava lalo POLOKALAME le me Australia o le JTV, a po le Jenny Foundation. Ia o lātou nā mātou umana o loo mai e fisosoani. E whaafiafia lea tunu. Longa winga o le pōle o le aso niwia. Le nganga maua lunga se fiafianga tele lava atanoa. O le aso lea o le whaafitai lava i le tua. Longa winga la tātou te le whaafitai le tua se pito e tasi. Pe tātou o whaapeana o pespesenga whaare tino. Ia po lea lava tūlanga. E vai tōru le aso lea o le teimi e tāsu lua teimi na malo. Ia whaapapa e lo tātou o saule tātou lua. Ale o ngā kokongo le show le tātou te tala noa ai. O lea tātou pai linko o longa winga le upu. Ia tātou wō whaatasi. A wāma mano le tunu la fia mai. Ia e leo ni tangata whinga le nā o fia pese reikei. E fia so se pese. Ai iai foi ma VIVIIGA o le tua. Lea la wō fili ai. A foi pese tolu i lalo le POLOKALAME Jenny Foundation. O le a foi pese lea le whakasa mea polima. Tasi ne a foi pese o longa i lunga li YouTube. Lea la wa tele o lato pese. E lo whapena o na whai item pinga leo whatara lenga whainga lia to tele e kalesia. Ai le la mai mo sa o le tunu. I live. I lunga o le a whai pese o na pese ia. Lea wa lato whaafiafia. I lea la wa sara lau o walviinga le tua. Lea fo ewa whiriwhilia i ma le whai pese whalese la. Pare se la uta. O le whai pese lea, le whata umata tala atu le lato lipine. O no le whai pese lea le tā se pianga o lato pese. E kāri ki kala. Le whai lau whiriwhili. Ma ngai e longa se ese a maali e la ua le vau pēr un whitala iei paulo le tuspaia. Ma ngai a singa mea sal piango. A sauri se o whai pese. Ia e kāri ki kala. E mana tato a whai pese le mai whato ia le whakasa. Taluai o na ua lewa tele na mato mafuta ma le sui el titi sau. Le ftalenga ia multalo. Le ala ua tafa e fo le fingalo le sunga ia ainu u. Ia o le amaneia lava. Pa mua pea o whai pese lo i lalo le POLOKALAME Jenny Foundation. Le ala tu langa le na peo filingia. E leo wha apito manu ia tasi. O le mea amata. Wai langa ma mau le mato mai o. A le tele o whai pese wa umanta pu e le Jenny Foundation. O whai pese me sa vai. Te loa o le aho o sa vai tufa. Mo sisi tātou wha moe. Ar tami nei. Ia la batu o le ainga le tai i manono i maapolima. Fo i mai a anga i a wharise la. Ia e whahai ua tu nei i matu i tu malo nei. Ia i le mai maunga. E lo o whapena na whonga mua i le whitalenga i a multalo. Ia pion mena le e fisini netu langa na. Ona fuafua for tato taimi. Lesi o tato konseti wa ele umai nei. Ia le a whapena na tufa atu le toa tele o whai pese le lunga li YouTube. O pese lava na pu e tato Jenny Foundation. Ai o mai, nanga o le tele na whai fianga o isi e kalesia. Ma nei ele mai e mata sao ai tangata. Nara urua i whai ale pese. Ma pese mai lunga o le whasalau atu vinga o le. Tua tali atu lea atanoa por tusa mo whaafsiri. Ma lo lava i whaafitai.
o le la pe o te mauantu o le na o le tolu pe na o le tolu ia o fai pese ia le o le a wai le afo ile e pespesenga o le pole o le fa uma a le pe ona tala no fo ile le si taimi le na e sa no mai ia te fo ile fa pe o silia ma le ono se lau viiga o le tu o pu e ina le Jennifer Foundation o lono winga la o lo fesili la o la le au fa inga fo ile le au fa pese ta itasi le nei e te malanga mai la vai o isini au se talia a fa i se topa anga fo ile ma e kalesia nei malato o fa pese e sawa pu e i nei to ave o news i o salia e fa i senga nga fo ile le ina i fa le le va ngale pe tu langa na pe o fa pese mo le muri ale fta o matu o le fa pese le kalesia fa sela e male e kalesia paia o le tūranga la pe ona fisilia ia pe o le whaaswhianga le ngang pa ia tanoa e whaale mamna mai tō te leo whai pisinisi tūranga lea se longa la wau sau te tawhao mai nei Samoa o hai ala whai pese ua fia pue ia na maua lewa noa pue ai awa awha pea o te whai atu nei tātou whelua i le ono masina ia o le ono masina na tāpena tia apolo e te o mai le ono masina awa ni wha pese se na upu a e tāpena mai fo ia o te sau le vai aso lea le toru vai aso sau le toru vai aso na matua elia vai le tia apolo o ta ua tia apolo ona mena le tupu nei viiga le tua e whai ngō fia na record mo viiga whalalangi a le whainga kā i o recording o whaini recording o le o a whai pese e mafua mai ona le tasi se tangata le tonu la whai pese pe fase furu lominga e fase furu foi mafo whaunga le la to feto ai langa winga a whai e se furu e manga ngao ai tolu se furu le manga ngao ia o le ki a polonga langa winga e le ma whainga whai o le tala lai masina o whaia o le taimi o te sauwai a wa pea lava o whaos whia ngang pa ia le na e karesia ia walaki pei lau whai se la Farse la ele fa pe na loma fa pe na mato tala noa nei na le tasi lava le phone ko na mai farse la alo te le faila o mato lunch i le falainga le al sunrise ia nga lo ko fa ma ngai ala ka yau ia ko e ka penga markia polo vo ia o fe aku ka ko ia skalia el launch tro fa mai ia sa kali malava o me o malava fai le enga ka fa ili fai valolia me o manava saunge pa kele loku saunge mangia fama nga sea ele mo sea vangua kia polo e ka penga e ko ka penga kia polo o pai mai false la mala ku pe kele na pe fainga la nga tu dangle nei a fa pe foi pe pelo malanga le nei ai sa fai pe so fie pue e o mo tatu show pue no wa foi la nga ye se tia polo na te o le mele wo lo ne tele mata o ni uputi apolo o ki apolo yo me I pertalia tu lea lau sunga tano. Malo, whaftai o lono winga, o launingo lau saunoanga lea wai. Wai ile mele utei loa fo ilele. A ta pena nei se wha moe wha pene. O le whinga tai ona, pe ona e saunoa. Ai ile tūlanga fo ilele o lela a ta pena. Ia wa o ta penanga nei, e tala noa fa fia ia se au fai pese a se kalesia a mai le fatangana ia o le manatu o lea o le tonu o lea e fiu tau mafai ai le pe te whanongolongo atu foi le o le mea pa o le mea o sauniuni pa o le mea longo mai o e whai lo tai au pe i se mea whapena Io, wal mena o te mana o e whamamnama atu per mamaru le tunu i mea lo whale atua e matau pena fai atu a fai nga se vi koni se fai pese ia wa nau ne fai fe au fai se fa manatu ai foi mana ia la fai pese e mai foi si sui la fai pese e le fie pese ia mai foi le fa mai se kem o le au tau su el fai pese ala ia fai pese o nga me uma ka ke fie kau kalai wa ka fo i mai ai i mai a fai pese uma na upuea atonu ele ia se fai pese fa pena plan mo se toru masina po se le o la o sau la vai Samoa ia sau po ia o le te sau foi te tafao po la nga ka sau vai sau lo vai ia la fai pese sau ni le tua pu le la lo o mo le pu fa la wi lo i lunga le YouTube ia vi inga le tua le la o mo fa le lo le YouTube ele foi la fa lo wi lo i lunga le tu no ia o fai pese nei lo wa la tongia o la fa la wi lo i lunga le tu no ia nga venga ia pe au ai mama mo fa le va no
ia se i mata foi le tunu i au fai pese sa i kokongo le POLOKALAME Cheni fa foundation o lo la to moli atu viiga le tua e se alo pese le falsa e se alo pese le alpaka e se alo pese lungo le ea o fasa lau e tunu fafo ma so se mea i se Samoa o le tele o Samoa ua mata le POLOKALAME le Cheni fa foundation le wo lunga le fafe la to subscriber a le fo wo lunga le 2 miliona la to viewer langa winga o le aso umalava o le nga mo tangata matua o le vision na le alo te talitono iau i o TAIMI nei wo fa solo foi no matua wo au ka fo ia mo le video ia o doku le wo foi pe ana ma le fa se fulu e kalesia mo mo ngalu ai i le awala lava le tas ele fa penga se kalesia ka koriko e fa ka sa a metotisi a sofitu ia fa pena fo e kalesia oi isis ke mako oi singi i lalo i Brisbane o Melbourne fa penga foi Christchurch New Zealand ma kilang ia ma Wellington o le mena le fa ila o fa matalanga fingale ia o fa tai le tuo ba venga kali kaya e fen kan me e fai to tasi lava nga venga ia le vewa ma o sauma mai ma le finga tau sala ma POLOKALAME ia so son mai fo tau sala i tau i la fai pese o fale sela o le fa manga ti le o tulanga a uma foi na po era fai pese ia o le lopo feme o e finale i no fet foi le man nei fo tato atu Australia e non se to fa mai foi tanga to ain ia a la to foi Australia fa le tonu tanga to ain o le nu yo la to foi ia u to tama fai foi fai la vai to tas o le mele sili no FIAFIA fa tu po la tamaros ia o tu langa la recording ai fa longo la pese i lunga di YouTube ia o le quality nga me o recording ale ri e le se recording to le fo o le me alo fa le tu ia ku aku kongon masingi ku aku lo leo e ku sama masingi e fa ngai samo e le ia si senga o langa si senga o viiga o le tu malo fa ftai la va to le fo e wa le pe o te maua tu e te le au unanga o lo fatino ina e la o fionga fo ile a wa le la pe o na o maua fo ile o le tulanga o le pueina o le ave edit e fai le editing fo ile tu fa tasi ia le fa mo le nei ia ai le ngate le la o maua tu o lo fai foi sa o unanga fa pele o lava ia tangata o le nei fio anga foi le ona la fai pese ma le kalesia e fa pena fo na to nga due ina ia maua lava le viiga o le atua ia fa pe o le seleni ia tau mafai ia mo seleni foi le o le fa mo Ioi, a e maua le atua, wa e maua me o matanoa. Ioi, po le hasi si whaupunga, a e maua le atua, wa e maua o me alo wha le atua. Pera le nganga na finale te fiafaso ai. O mea umai e te tala noa, au tau ne whamatala, o lo se umi o whamatalanga. A wai te manatu, atanu, o te lele me Australia, tau au no fole nu, whai umar whamoe moe, umar na pue, e pue le video. Ma tau lia umar pue leo, to e pue le video. Ia e umar nga halul pue le moe pue nga. Ai halu foi le aso a koe le la, o pue le video. A umar pue le video nga wadu foi le Australia, ku whaakasi leo, mix, master, a umar nga master, mole master, ngau koe ku whaakasi vole le video. Ia eri umar me umar, ese me maka ngaku, e vai di ngar venga le, alo se umir ke mean. Pau laka me fai, wa kakama fai a peusa o laka pi, peusa laka pi, vinga le mangava lo ngar venga, saluaru paka ka alo, faafu. E me umar na fai, ke mangava lo, saulonga lue, umar ku whakasi le video, ku whakasi mea. Saulo me leo, maua le master DVD, ia po le Blu-ray foi. Maua la kamanga, ia e ave fo le whare pālangi. Ave kāri musika ko kong. Ia o ko pe uma me uma. Uma kāri musika ko kong. Ave le whare e printer le aka lunga le disk. Uma nga ere fo le whare e mai mo le kawa. Nga ere fo le whare mai lau pepa vinga le. Ko sului ko kong, ko e kāpong. Nga ere fo le whare e kuai ko kong. Pek masio le. Lola se umi. Ana nga umi. Pe e kafi le vai vinga le. Ile ka FIAFIA. Wa foi la FIAFIA. O la ka mea lofa le mo le li. O le ku ungo la fai pesa le tua. I lungo le YouTube.
wa pe al menga li wa maka lo lang e wali ko uma foi ase li sa ka fia o fa no ia foi pese ia wa pe vinga le ko kongido pase se umi ke al media ngo so no YouTube type le ngole ngo aporima saul pese aporima type le ngole fausanga saul pese fausanga e ka ka koliko saul mun vai to saul ka fusi saul to mai ta el maunga ia saul ka koliko vai usu a foi pese mai saul farse sa saul paia saul sa maunga saul sa foku saul kanga sa vai ai ngofo la mafika saul fo alalo fo la foi pese finna le vai pua ai ngofo la saul fo la rupo ya ngofo ma fua vinga le ka se fa kai ave ia vai pese wala ko fa ale tu ya ke ne fa le anga isi fa foi pese fa foi pese nge e fa piko mo vinga le tu le ala wa fili ia foi pese nei todo yo mai se isi la sila mai le atu no le ese senga o fai pese farsa ma fai pese mo merviconi alo va faftaia to le fo ia le wa uma watu ale me tonu ale pe o ifo ile na mo ta felo ai ma ta noi i mene ai sa ta mate a fo ile la ukiltilo fo ile o ile fati nu fo yo lau o nanga fo ile ta to tenu o le mea la si le no o mo fa to le fo se va ile se bo tu fo ile o fionga le ni temi a o le mea fo ile o le alu le no officiali tu ai pe fiala se me opu ia fo ia meni o ale o te malama le a fo e tele tupe a fo e sa ili mai au fai pese fo le pu inga ia fa mo le ni Io, o le vaanga lava na ia te tauana ia se tupe whaatino o le whamoe e mataulia la o e pe na whai ato tele o whai pese e rini a whai pese vina whapena plan a wa se tupe te sau lava whai loa ia le rekodi a e la whai pese vina le pi fia tofu e fia mana o vina le whapea e pue o mātou e pi tutongi e alo ai eva wa le tau pe o tu e le tau tongi e tau se fulu afe ta la Samoa ai le te tongi ngal fucking ngo le ngal venga o au no fola ma veru la ngal venga e fai mai lunga fits fulu afe Samoa e o fe me o le fai pese mai na tu pe e la ma vo faulo au via a velo pest mole tua ai laki ele o fai pese ia wa fa tu pe ngal venga i ni ma fai ko kongi atano o tana moniana ai au fukanga whamalau atu mele te whamalau atu lau sau tu whaatasi le mea a vese leo paolua tu ei leo mānei e whiwhi Iesu pai uma mea uma o le mea tupu ai la ola se te leo ngar venga ai le ke ngā whakia se lengi nea lai tu e leo loto whiti ifu a uma whamoe moe e manuia ia whasoani mena ngā le fui whaatu pei le sea rotu ia pio le tali atu nā pe a te le lope whawhen whamatala tali a le tali atu e le ia se sio ngau a uma na launch whamoe moe ia avese tu pe a to le fua e whaili sea rotu e le whapio to le fua se video ngia a le whauau pe ila mele nei whale sea lauta ia sama tua mai ali mea rofa sinu e le fu sa uni mo le sinu o le nu la sa o se mea rofa na mai le e karesia o le a fai e fo fa mo le se karesia pe o le fai ngal venga le wo fa matala le secret o ngal venga ia ma fai na fai vi ko ne le li ma no nga ia va vin fa pe me le li o ka kau se va to le al tu langa pe na fil ni le do taiminta te fa tai atu ata no te man tu na sau ile lua fe ma le se fulu ma le lua na lua fe ma se fulu ma lua te man tu na sau tatara noa a failo apo men ya choe o sau le tatara noa no fe atu fia fa ali vi ingo le tu e lunga at fa tai la va ya choe te no a le me na fa mai le tu e chau pe ya tala ya mose alu e mai lo nu la ma fo o te sau e se experience i mea ta opese au sau lava etalia o ele te pula TV totu ia le anai o na faali ele lua e TV tina o fai te tal tonu na lenganga o le foi wa tu o nei temi o le foi tu sau e fai con seki live a Samoa con seki ngele post ata no e live o uma mea uma fai le port con seki le o le amoli mau mai New York America, New Zealand, po fea le tu lau lange mau ale YouTube po le Jennifer Foundation.
o le a mori mau tangata i le live. Wal mele tele na mauti none, sia live ni konseki. Ke le ngā umalonga ka pue olo le whale, ave ese me le fia, ia e ku unga me, tato pokalame, peke fia iai, peke le fia, ave lango le afu o tangata. Lango le tamo whainga tangata. O mela nei po ai tama pese lave pese, ia, walati la tau ia, o ai a whai pese le amai, lakua tato live, ia pertu langa na, o le tantonu, e sili atu mea Yesu, i lo sia tale no lalang. Ia la tato va ai le po wa le la mai umata ma pese le leia Samoa, o le afe tau i ma lau kesiang. Whaftaia lo whionga to le foi le whaamamla manga mai o le tūle a wai. E sa le tautonu ngata fo i le o le foi tuaina whesoasoani mo le tātou o tunu. Ai whaftai fo i o no lea o te maitawina. I o lo whai a ma le tutoa, whai fo i ma le alofa lau ngāduenga. Ai mese lava. O VIVIIGA o le atua le e tu tasi ia le whamoe. Ia, ma lo lava whaaftai o no le ngaduenga tā ua, e le ngata o le ngaduenga le atua, ia u whapena foi o na whaalau tele ai foi lele, ia si ufofonga o au whai ese o e kalisia tasi i totonu o le tātou watunu. Ai mo moli atu lava le whaamalo ma le whaaftai lau fionga ia e mese foi le langolongo sua ai onu ia ma le susunga ia Michael Wam whai foi ono tātou mafutai i le neitu lao le fiafi ia wao le sa o mafau i le tulanga le tātou POLOKALAME le nei po ina ua mai ona tātala no whapea o le matua te lea o le ngaruenga le sa o le a whai nei le mel nei o le la sa auto live mai o i Bankstown i Sini ia o se tālia ia leo ua sa o ea le whale tala fo i le o si atoa mai le whala si inga ia o mai leo tātou mafuta i nei u whapena fo i o na whaasala lau tu sa o atu le tātou POLOKALAME le nei a FIAFI leo lo whaasala lau tu sa o atu i lunga o le tio le nei o le kouwhamo ia i talane o le maketi funga lei o le to tele atanga to lo a fio mai ai matala mai ai au e le ngata ina whaatau la to fua wha ele leang ia e o le isi fo i o loa ngai mai e whaatau ina ia o loa ala u whai whaatu anga o le tātou tunu ia e o le mitamitanga tele le nā ua mwhai o le tātou mafuta talia ina foi ia se whaatala ulatu ma se vala au atu ia leo to malanga mai ia tātou mafuta ia pe o le whamoe tele lava le nā ele ngata o le VIVIIGA o le atua ia o se ngā luluenga foi le whai whaatasi ma le tātou malo ia o leo tātou mei e se mai i le tūlanga o le misela lea sa tātou iai ia ai o lea la tātou anga ia tu ia sina whaafiafianga ia i mō le tātou o tunu i lea po whai uai i mea whaapapa o lea po ia ai o te le ngona ia tole e fua o le tātou POLOKALAME la mo tātou POLOKALAME kona seti lea ai le ngata o pespesenga i kalesia ia ai le ngata ho i lea o whaafiafianga fo i le alo ma whanau le pepese o le tātou o tino o le alu atu umalava i lunga o le Jennifer Foundation Channel lea o lo o MAIMOA ina mai e le tātou POLOKALAME le nei FIAFI o le mea tonu na sa le lei pau ale me iai e foi artist le Jennifer Foundation na filifilia le lei e mai e tu whaatasi ma artist pe on filifilia le tātou POLOKALAME o le lau fionga whapea foi tu lisi e la ia artist whataitai ia la tova ai ia a tonu e whataitai finale o le matua professional level artist o mai o le sunga le ia keti tole fua ia po sa vea New Pursu fata ia tole fua ia le li manuel malo ia whapea fua ia le tamaitai lea sa longlonga fui o tala e peitai leo tamaitai lea o Mel Grace le tamaitai le mai sa le longa ia le foi la fia le po whapea foi le li foi lea sa mate matangata e manmalo le sunga ia ni sena ai tu le ro eli mai sala ilua o le tu langa lei nei
ia ma tamai tai le sa sili fo le aido ya so ia tamai tai matile pe o vaenga ia o le wa nga ia to le pokalame o le Jennifer Fantasy fa tasi e matato artist ku ia o le ngalwenga le film manino le mata le vai ata no perfect lenga na te fale o le ngalwenga Jennifer da fai le pone o le pokalame le mato viinga le suma ia le sunga ia o le mato viinga ia ma le Jennifer Fantasy tato YouTube channel ia o le mo linga ku o le feau ma le whaafitai o le mālo Samoa e ala le niuvia ia o lewa manuia tato atunu o lewa ve ese le pālea ia peo le nganga na ia le leila le watunga i fafo ia o morfi inga le tu o ai lava o le a perform le po tamo fai lava i le tato pokalame nei ia le leile watunga i fafo i so swani mai fo i le titi sao multalo ia vai le mana i tato pokalame le i pe lava le pokalame tano amata mai a me le tato Australia e aro alo afa mai Mike vo le ise reception ia o faksole ia ale saunge i le titi sao e le faso solo te tol se furu tolu a pa ia le fase furu ia o kako USA lol ia ke mingai le ngaka de vale tolu ono ma le tol se furu e le uploadi na peila tu langa o le vlona na matu malanga mai o me fena matu mai matu si a toa mai lava pena e sauno atano e le tango fi masini ia la pu tat konse o masini ia ngakai masini le na matu mai a toa fa tasi e ma le au fasal lau ia o le sunga ia multalo ia ma sunga ia ilinganoa ia o le pes le ale Jennifer Fantasy o le ala to batua i fafo ia wa ma multalo la tele ma fata to noina le to tele arts ma maro le atunu ia o lua ma le sunga ia NU la lua nofo no matato TV la ngovinga la e tasi tangata ai fanga venga tembe tas e mana ia fo ina awa atu o sisi vaenga e no nga mai la to pili lima se furu afe ia fe mela si na lima se furu afe ia e mai ia le fata va al tato pokalame me Australia ia batu se me alofa mo malo Samoa au na fua toi e ala tula malo lava faftaia tole fo i lo manatu malama lo manatu feso ani fo i nai au fai pese le tanto tno o le ai le se sio tatu le o malama le vaenga le e le tongo fie ai faftai mo le au nanga le Jennifer Foundation ia o lo mafai ai ona e fio mai ma tala mai o au ia ma e fio mai fo i ma fai e pu nga video fo ia wala vale sta mo fainga fo le singa sa inga se leni wa le ia se au lotu fo le po se au fai pese fo le o lo fia ni tupe o lo te e tau mo fai ai atina e viiga o le tua ia i le mea o lo ofo ai la to siu fonga ia wa ia pespesenga ma viiga e whaane ne ai lo tātou matai i le langi. E wha loa tu lava mo le nā tautua ma le nā au nga tele ia e tusai ma le wha moe le nei. O lo wha whonga mai le mamalu le tātou o tunu a fio atu, tala atu, a au, i lo Maota o le malo i le tae au. Wa le amatai le tae au. Po le alawa le te me te awanoa ai mai lava i le tae au le se furu tae au se i o lava i le FIAFI ia o le ai ia le tātou POLOKALAME o le Maota o Samoa o le Kofamo o le Jennifer Foundation tu fatasi ma se lango sua ana matanga luenga ia polpulanga o tangata tafa MAIMOA mai fafo ia awa ia le tau una ia o le tulanga o lo o iei nei. A wato le fo e le o po la vase lilo. Te le ale a fianga fo le o pisi nisi o me fa pena o mai tutonu le tatu o tunu. Talu mai le ono masina lea. A wa te le tangata tatetala no iai. O le restriction lenga len fata atia fo le e le mawhai ai o na whewai le whanau. E te le ale a fianga o iei. O le fiafero e toi fo i matinana to. O le fialu fo i matamai e matina e o fata si mara whanau e whai ala to whatau.
ia ai o le pe o se tūlanga whapena le wanga ia i le tātou konseti le nei ina ia mwhai ei o na o whaatasi uma a inga ia se i whaafonga foi ia ma se i mata i tuina ia nai nisi foi o me masani ana tātou fiafiai o si ufofonga malie ia ai le ngate le na o Viiga o le atua ia awa ia le tātou o ese mai ai ia ma le wha moe lea sa iei le tātou tunu ia o le ave esea lea o le sa vo i le o le misela le pe o na afia i le tātou o tunu ia e wha malo atu lava wha aftai a tole a foa wha afetai a au nuu ia ele ngata fo ili na o mai loutou talia fo i o le vala au leu tou afi o mai matala mai au leu tātou wheloa i le tātou o tunu ia ma tātou sa uni atua iloa e ta pena le wha moe lea i le afiafi i mai lava i le tae au le solua le so tasi o te sema lua afe se fulu ma le iwa a mata mai lava le se fulu se ia pe tau nuu i le afa o le se fulu ma le lua ia i le po o i le tae au o le aso lulu le aso mua lea o le masino Januari lua afe se fulu ma le lua ia whaaftai lava mo le nei awa no te langona la whatuia lau fionga i nuu se i wha i tau po le ale stulang o le tātou POLOKALAME leo le a nga i atu iai. Ano whaaftai sa noa lau fionga le li pule ata noa. Ia malo fo i lau fionga le tapa au whaasina to le afoa. Ia mo sa unoanga mātango fie foi. Ia wad wha i te leina o le tātou POLOKALAME i Samoa nei. Ia o Viiga o le atua le Maota Samoa Viiga o le atua. Ia ma le Jennifer Foundations of Samoan Worship Songs. Whaafonga foi le malo le atunu o lua filafila foi. Ia tawia ina ia mawasa Viiga o le atua iso se mea tātou te whaia i le lalolangi nei. Ia ilo na ngona. Tai au le siaso e toi whaala wiloa i tātou POLOKALAME lea. Tātou konseti nā laion tātou whaatasi. Ai mo nei tū la pe atusa mani o tau fina ngano. O lea ua toi lua sifunu ma leona minute o na tāle o le i tū la tasi. Tau foi ona tātou whaia se malo longa i nei fui tū la le po. Se iau lia tai au po le ali taimi ata noa mlei mo tātou tai au. Tātou toi mafutai foi. Ia wā lava toi whaalawa i te leina o le tātou POLOKALAME lea mo le asalua mana e foi pe a tātou wheloa i mai i tātou whatalofa i tai au. Ia le i tū lai fitu po le i tū lai ono. Ia mana ia nā e tātou toi mafutai. Whaalawa i te le tātou POLOKALAME ai mo nei po Samoa. Lo watu nu e pele le loto ma le anganga. Toi whamalulu atu ia ono le tuai foi o le mafutanga. Ia ai o te telton foi ia ua whae wiu foi tātou mafutanga i nei po. Ia toa tu lava noa le whitalenga ia mutalo. Ia wā foi sana saunoanga mulmuli. Ia whapea foi ma se saunoanga whaatofa. Fionga le tapau whasina. Ia ai wha umai loa leo le tātou POLOKALAME. Fionga ia atanoa ai moa au lava ia manuia whai ngā malolonga nei po Samoa. Multar. Ia, maloso i fo manuia i le tātou tunu, tai tonu whau tanu i si ui, ia i le whai unga whau tātou POLOKALAME, na tu whai le toi si se matala langa, le nganga lava le tasi, mo le tu whai le nganga whaafutai, na lo le whaasoa i tu sai whai malinei aso, ia o le aape wa tātou manino, toi tasi le aso lea, ia ua la lata foi le tātou taunu watu, ia lofa mai le tua pe upo le whai salamo, le leo le tātou le whafo mo le tātou le whali, tātou toi whatapai lunga le eisi teimi o mua, au whatasi le nganga o le tua, mfufuanga uma, ia upo whai la inga sa le vaiolo whata oto le sa, tātou oloro pito waalea, ia ona manuia leo fufuanga uma, ma le nganga whaaloalo, e tu sa malinei AFIAFI. Ia te loa e le nganga lava le tasi pa me wa pa uia tau mo le atu whaatai tele lava ia mutalo ia tu sa fo i ma le tātou le masini le wa mai whaapitoa lava le tātou titi sao ia whaatu tono le tātou studio ia lea wa whaina live atu tātou i whaafo a tanoa ia wa levan tau whaola le tātou masini me Australia longo vinga e maa lose ia masini al titi sao i nei Samoa whaatai tele lau talainga a multalo ia mul masini pae lau te tilo tuai ia o le masini lea e whaisina wala i titi mal melo nofo mai tātou insinia ia Mike ia na sao wala wa multalo whaapipi kalo malanga lima Mike
ia na wa ia ia o te loa la ia wo wi la mo nei pale atua i le tatou titi self af tai mu talo le anga le malanga lo fa fainga malanga mai ia o te talitonu ia o le wa atoa le aso lua aso matou foi mai ia atanoa ia le wa mawan malosi o to e fo le lango tino ia le lam Samoa e wa halu lava le lua aso o taafu afu tilo atu e o atu le aso for show o mo to lam Samoa vesel muskan asa tai tele lava e tu atu ne va no mo fa mo ngata to pokalame ia i lau fionga tanoa ia tato to foi le se TAIMI o le mana malo faftai ia faftai atu lau fionga to le foa ia lau to fa multalo ia lau fionga no le nei tu la o le fiafi ia me se fo ia le susunga ia Michael i le tato insinia malo si ia mo le nei fo ia fiafi ma le tato POLOKALAME ia e mo i lava o le tato talo noi le tai au le aso o le aso ngafua ia e VIIGA le atua e mea wana whaia mo i tātou, pe ona sa tātou valavalai ia leo tau awhio mai tala mai au malanga mai ia leo tātou whatasei ma tātou talitanu no fo i tutonu o tātou o tunu o Samoa nei, ai tātou tālo sia au ai o loo toi lua aso ia toi o nei matai au ia le nei le aso ngafua le nei ia ma le tai au le aso lua ia ona amatadia leo le wha moe moe ia ma tātou tālusia le taunu mai o le tausanga fōru a whirua se furu ia mo le savalinga le tātou tino wanai toi o ni nai tū la ia o na mai a fo i leo le tausanga le nei lua fe se furu ma le iwa ia tele mea na tupu ai ia tātou anga ia tu i le tausanga lua se furu ia manuia lava ia le nei po i lau tau awhio mai matala mai a au ia ona tātou tu e whei loa i lea o le a o whatalitali e tupea i le fitu le tai au tātou whei loa ia wā ia le tātou POLOKALAME ai ia manuia lava le nei po ia o tau whionga ia mau tau susunga ia ai whapena fo'i on manu te leina ia le tātou tino e le ngata o Samoa nei ia ai whapena fo'i ia so se tafa o le nei la lulangi o lo MAIMOA mai ai le tātou POLOKALAME o le Maota o Samoa i le Jennifer Foundation o Samoa ia ma po fea lava o e maua mai ai a tātou whaasaralonga i le nei e fiafi ia manuia po le tae au. Ia ai o lea o le a whao ina pēr ia le tautua le kou wha mō iwa wha tesi ma le tonu i pespesenga ia se i o lava i le asoa tae au ia ona wha wau i fo i lea o se au o nanga ia ua fo ia le pa ia ma o lo o tau ma manu i le o le tātou o tunu.